салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстон ва ҳамватанони гиромӣ, пеш аз ҳама худованди қодира яктои хуб беҳамторо шукрона мегӯм барои тамоми неъматҳош. аммо баъд имрӯз мехоҳам дар чеҳраи ҳукумат, дар намояндаи мардуми Тоҷикистон дар дохил ва хориҷ аз Тоҷикистонро барои шумо муаррифӣ кунам ё ин ки шинос кунам. аввалан сарвазири мамлакат ё ки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муттаҳам Қоҳир Расулзода, ки дар акс диден, Қоҳир Расулзода аз 2013 23 ноябри 2013 то имрӯз дар вазифаи калидӣ шахси дуюми мамлакат дора адои вазифа мекунад. ира меган сарвазири мамлакат, ки баъзе шумо намешиносенаш. дуюм нафар вазири корҳои хориҷӣ ҷумҳурии Тоҷикистон. ин нафаре ки дар акс шумо ира мебинен ё ки аксари шумо шояд бишносенаш. ин нафарам баъзеҳое ки намешиносенаш ба ҳамон хотирае ки дар радио, телевизион, дар расонаҳо таблиғ намешавад. ин нафарам аз 27 ноябри 2013 дар мансаби вазири хориҷа ё ки намояндаи мардуми Тоҷикистон адои вазифа мекунад. ин ду нафар ҳам дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд, ҳам дар масъалаҳои хориҷ аз Тоҷикистон дахолат мекунанд, фаъолият мекунанд, кор доранд, масъуланд. ҳатто дар созмонҳои Милали Муттаҳид, дар минбарҳои ҷаҳонӣ ин ду нафар меравад суҳбат мекунад аз номи мардуми Тоҷикистон. ҳамин ду нафар сарвазир ва вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Аслов. Сарвазир Қоҳир Расулзода. хоб нигоҳ кунед, 7 сол инҳо дар вазифаҳои муҳим, калидӣ дар дараҷаи аввал, дуюм қарор доранд. аммо шумо кадомат метавонед бигӯед ки ҳамин ду нафар беҳтарин хизматҳо доранд, беҳтарин фаъолиятҳо доранд? наметавонем мо бигем. ба хотири чӣ наметавонем? барои мо шумо ёро намебинем. таблиғ, реклама барои ё мамнӯъ. ира медонед, мамнӯъ, манъ. дар телевизион, радиоҳо ҳамин шаб рӯз аз ки сухан меравад, таблиғ, реклама дар бораи кияй? Якум пешво бо дастуру супоришҳои асосгурати сулҳу ваҳдати ва то ҳамаи унвоноша меган. баъд меган ки фалон тоҷир садақа кард, бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдат раиси вилояти Суғ рафт беморора хабар гирифт, бо ташаббусу асосгузори сулҳу ваҳдат фалон духтур беморора тавобат дора. нигоҳ кунед, дар инҷа сарвазир чӣ кора ҳай? чӣ ба сарвазира намеган ки даҳами шаб рӯз сардори ситодай дуюм вазифаш? шумо медонед ки ира сардори ситод муайян ё таъин кардагиянд. ба ғайр аз ин ки сарвазири мамлакатай, сардори ситодай мубориза бар зидди анами вирусда, барои пешгирӣ аз вирус. ира сардори ситод мондан тамоми корҳои дохилии Тоҷикистон ва хориҷиро дар ҳамин шаб рӯз бояд ин назорат кунад. сардори ситодаш мондагиянд. дар инҷа бояд зиёдтар номи анами сарвазир гирифта шавад, на ин ки аз пешво. номша гирифта намешавад. ира шумо мушоҳида доред, ё ки ахборро назорат кунед. дуюм нафар пасво герчки Душанбе ё ки шаҳрдориш меган. бо супориши бевоситаи шаҳрдори Душанбе муҳтарам як галу духтуронда ниқоб тақсим кардан, ба беморхонаҳо дору тақсим кардан, бо дастури супориши бевоситаи раиси шаҳри Душанбе аз Ҳиндустон дору овардан, бо дастури супориши бевоситаи раиси шаҳри Душанбе аз Хитой духтур овардан барои табобат, бо дастури супоришҳои бевоситаи шаҳрдори Душанбе аз Узбекистон дору меоранд. дар инҷа вазири хориҷа чӣ кор мекунад? нигоҳ кунед, раиси шаҳри Душанбе агарчи ғайриқонунӣ вазифада мондагишан таъинш кардагиянд, бачаи нав пешвой
این گپش ای داخل دوشنبه نباید در دیگه منطقه ها بگذره چی برسه به خارج ای تاجیکستان. ایرا چی و گپش چی؟ چگونه میتونه یک رئیس شهر یک مملکت گپش در یک ریسپوبلیکا، یک جمهوری، یک دولت دیگه دا بگذره؟ این در یگان جا رست نمیاد توغری نمیگیره. تصور کنین گویا که همین رئیس شهر که هیچ که نمیشناسش حتی در داخل تاجیکستان، گویا که خارجه را دستور میته یک دولت، یک رئیس شهر یک دولت دستور میته، فرمان میته، از خارجه برای را دارو میارن، برای را دکتر روی میکنن، برای را مبلغ میفرستن. در اینجا وزیر خارجه چی کاره های؟ این کاریه که وزیر خارجه باید انجام میشه. ایرا میدونین نماینده مردم تاجیکستان در خارج از تاجیکستان وزیر خارجه این نمیای، اصل وظیفش نمیای. باید ای هندوستان، ای افغانستان، ای پاکستان، ای ایران، هر جایی که مبلغ میاد یا که هر دارو و طبیب و هر چیزی در کره، باید که وزیر خارجه دخالت کنه و کار داشته باشه. هم وزیر تندرستی هم در اینجا میتونه دخالت کنه، به خاطری که در همین شب روز که زیادتر ما نیاز به دارو و بیمار طبیب داریم و تجهیزات های طبی داریم، در اینجا وزارت تندرستی وزیرشان میتونه دخالت کنه که چی بیماری، چی دارو، چی تجهیزات، چی کمبودی ها داره، او باید بنویسه یا که درخواست کنه که طلب میکنه میطلبه، او باید بنویسه. یعنی در همکاری وزارت داخله، وزارت خارجه با وزارت تندرستی، این دو نفر، این دو وزارت میتونه که ای خارجه هر کمک، یاردم، گدایی، هر چیزی باشه، این دو وزارت باید بکنه. این فراموش نکنین که در اینجا این رئیس شهر هیچ دخالت کرده نمیتونه. ایرا میگن تبلیغ، این برنامه مخصوصه، برنامه مخصوصه که در فکر شما، ذهن شما لانه میگیم کو یا خانه میسوزن. خانه چه که یا وقت میگفتن توخه پیشوا داریم، دیگه یگان کس سواد نداره، همه را نال میزدن، همه را تحقیر میکردن. اما امروز تبلیغ، تعریف، رکلامشون دو تشید، پیشوا پسوا. او دمچکشم الکی داغ دارنده در نزد مردم، در چشمی مردم. در اینجا سروزیر، وزیر خارجه تاجیکستان و وزیر تندرستی یعنی هیچ کار نمیکنن، خورده خوان، یعنی معاش میگیرن، به درد میون یا که بیمارن نیستن نمیتوان. در اینجا باید انمی سه وزارتی گفتم، سه شخصیت زیادتر باید رکلام کنن که رکلام هم نه، یعنی در حقیقت باید یا کار کنن. امروز امی شب روزه کاری سروزیر قاهی رسولزاده، وزیر خارجه اصل و وزیر تندرستی های انمی سه کس فعالیت باید کنن. سه کس انم خیلی باید که دو پر داشته باشن. نامی انمی سه نفر در رسانه ها، رادیو، تلویزیون باشه. اون نامی پیشوا و پساد در کار نیست، هیچ معنی هم نداره. این ایبه دوستای عزیز، هموطنان گرامی که شما را فریب میکنن، در گوش شما خوانده سن رکلام، تبلیغ، تعریف، الکی چاپلوسی زیاد چیده سعی میدونین. نفرایی که آبرو دارن، بعضی شخصیت های معروف و مشهورن، الکی با چاپلوسی گذاشتن، آبروشون ریزوندن به امید همی تعریف، خودنمایی و همی چاپلوسی و شمالدهیشون. اینایی بود یک چند دقیقه که در اطرافی انایی کار و فعالیتی اینایی وزیرو، سروزیر و نو نفرایی که نام نسبشون در روی زبان ها و در رسانه ها و در اخبار ها و تلویزیون های خودشون هیچ کار ندارن، نامشون فقط روی دست های. شاید که بیچاره هم یکون کاری کرده است باشن، همی سروزیر، وزیرای داخله، خارجه و وزیر تندرستی شاید کاری کرده است باشن، اما نام یورا گرفته نمیشوند.